Danas smo, ja mislim, po prvi put napravili interesantan spoj mode i arhitekture. Marijana Kaštelan, arhitekta, na čelu sa koncept storom Adepto, imali su tu ideju da povežu kulturu stanovanja, kulturu odevanja i da posetiocima tržnog centra u kome se nalazimo budemo na raspolaganju da damo i neke modne savete i savete po pitanju uređenja životnog prostora. Tako da ja mislim da je to veoma interesantan projekat i ideja, zato što moda i arhitektura se uvek prepliću, kao što moda vuče inspiraciju u arhitekturi, isto tako arhitekte traže inspiraciju u modi, u materijalu, znači prepliću se forme, oblici, tkanine. Osnovna ideja je bila da približimo usluge, odnosno savete arhitekte, onih kreatora publici, tako da ja mislim da su bili zadovoljni, imali smo veoma interesantnih pitanja i mislim da su oni, da su posetioci otišli isto zadovoljni zato što su dobili odgovore na neka pitanja koje se tiču uređenja životnog prostora, koje se tiču organizacije svoje lične garderobe, načina na koji mogu da se odevaju, kako da spajaju i da kombinuju razne komade u garderobi svojoj, postojećoj, tako da mislim da smo malo približili te neke profesije koje se inače smatraju onako ad hoc elitističkim, svakodnevnom životu i svakodnevnim posetiocima.